Mundu umwe ni akuire umuthi kumana na murimu wa kuharwo gatema mwena wa Ongatarungai kaunti-ini ya Kajiado, kuria angi atatu maramukira urigiti thibitari-ini ya kaunti-ini ya Kajiado na angi thibitari-ini cia andu kiumbe. Kurumirira gututhuka kwa murimu uyu, minista wa ugima wa mwiri wa muingi na utheru kaunti-ini ya Kajiado Esther Somoire ni akindirite ndeto ino akiuga thengia wa atatu acio gukorwo makiamukira urigiti kuria angi 17 monekanite na murimu uyu. Tunaweza kufanya sensitization ya public na wale watu ambao wana handle chakula. Pia tuna distribute zile aquatabs ya kusaidia ku treat maji. Mamwe wa maundu maria macungagiriria murimu wa kuharwo gatemani wagi wa mai matheru, andu makihuthira mai ma giko maria no gwati kuri ugima mwega wa mwiri. Undu uria utumite ikari ya Kahawa West maikare na haho kuona matire na mai na kumacungiriria kuhuthira mai ma giko maria matoi kihumo kiamo. Turaikara tukimakaga tondu tutikiri na mai ona maria turanywa ona kumaka. Turakinywa mai ma sewage na ni murakira ni mo maragitaho ha ginya ni ciana. Na kuona andu ingi mariaga irio na makanywa mai matoi kihumo kiamo, haha tugakora nduma iria cihanditwo hakuhi na mai ma giko, undu uria ni mamwe ma maria macungagiriria mirimu teno. Aria memathagirwo uboco wao wa umuthenya kumana na gutahira aikari a mwena uyu mai magatutariria kuria magiraga mai mao ona gutuika ona kuo kuri na thina wa mai, makiuga mendagiria aikari mai matheru. Mai tugiraga kundu gwitagwo Soweto mai ni mokaga after every 3 days, mai ni macokaga Soweto. Mitungi makite mbura kina hoitinere ari ya mai maria ma borehole na eno engine ya mai maria matheru. Kuringana na Caroline Wanjiru uria ni muhuri biashara ya kwendia irio, ugite wagi wa mai na rukungu ni ruthararitie biashara yake, kuona andu maraikara na haho magithema irio icio makiuga ti theru. Sometimes ona gutire kinya na customer ntondo wa rukungu na ona wira ndungiko wi mwega kuringana uria environment ihiana. Kurumirira gututhuka kwa murimu uyu, minista wa ugima wa mwiri Thirikari ni arutite mukana wa kuhingwo kwa mikawa yothe iria itari na marua ma kwendia irio niguo kugitira muingi kumana na murimu uyu. I have directed that they move to all the areas where we have traced the patients to have originated from, and to ensure that issues of food handling are responded to, closing any suspected food handling places where licenses have not been issued. Ni kumana na mai ma giko na rukungu ruria ruthararitie biashara cia urugi guku mwena wa Kahawa West, aikari magikara na haho cia kunyitwo ni murimu wa kuharwo gatema. Handu-ini ha Kameme TV Getu Waithira wa Kihara.